Dobar dan, dober večer. Moje ime je Matej Železnik. Prihajam iz Hrastnika in sem imitator Elvisa Presleya. Come on, let's go. Yeah. Let's go, man. Let's go, man. Well, that's all right, my mama. That's all right with you. That's all right, my mama. Just any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, my mama. Any way you do. Jaz te bom ocenjevala danes kot imitatorja, ne kot pevca. Ne? Okay. Slišala sem že veliko boljših imitatorjev Elvisa. Če malo zaviješ vokal, to še ne pomeni, da si ga čist zadev. Vsak glasbenik, ki kopira svojega vzornika, je po mojem na čist napačni poti. Vsak si mora izbrati svojo pot. Zagotovo je hujš to, da se trudijo biti ta idol, ne? Ta vzornik. Namesto da dobijo od njega, kaj sem, inspiracijo, motivacijo. Danes je kar ene par takih, ne? Ja, v bistvu danes so sami taki.